Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha wowe mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka dore ko mudukurikira muri mu bice bigize isi bigiye bitandukanye, yaba abari mu masaha ya mu gitondo, yaba abari mu masaha y'ijoro, mwese mbahaye yambu kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'amakuru arambuye ari kuvugwa muri iki gitondo, cyane cyane kubiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko dusanzwe tubana ahangaha. Nyaboneka ibintu nibyoroshye hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'umutwe w'inyeshyamba za MA23 mu bitero bikomeye cyane biramutse biri kugenda biva n'ibyabaye kuva ku munsi w'ejo nk'uko tugiye kuba tugenda tubigarukaho. Umutwe w'inyeshyamba za MA23 ngira ngo nyaboneka ntibikiri inkuru, ntibikiri n'ibinyoma. Mu gace ka Karehe mu birwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba, abarwanyi b'umutwe wa MA23 kuva ku munsi w'ejo bamaze kuba bagenda bahunga ibice hano muri Karehe. Turaza kuba tugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu, aho baje guhunga ndetse naho baje kuba bagenda berekera. Ndaza kuva ahangaha kandi mpite nerekeza hano muri teritwari ya Rubero rero inyeshyamba za MA23 n'abafatanyabikorwa bazo bavuye mu duce kuva ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo bakaba bamaze kuba bagenda bakora wizidoro mu duce bari baragiye bafata. Impamvu bakoze wizidoro ni iyihe? Ndaza kuba nk'ugenda ngushushanyiriza mapu y'uburyo bari kugenda bategura ikibuga cy'imirwano n'uburyo bazagenda bataka bimwe mu bice, dore ko harimo na bimwe bice baciyemo hano muri Rubero bagenda barwana. Ni ibihe? Byose ni hano 5 kuri 5 mu kiganiro cyacu tugiye kuba tugenda tubanamo. Nyiri ahangaha kandi mu misozi y'Umurenge nyaboneka ngira ngo twagiye tugaruka ku nka z'abanyamurenge zagiye zipfa bitewe na drone zagiye zizirasa. Ntago ari abantu bazirashe bakoresheje imbunda za rifle weapons. Ni zino mbunda umusirikare aba afite ku giti kiwe ntoya bagendana, ariko izi nka zikaba zararashwe hakoresheje drone. Izi drone rero leta ya Kinshasa yagize gutya ihita ibigereka kuri leta y'u Rwanda ko ariyo iri kwica izi nka hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu misozi y'Umurenge, ndetse ngo n'abaturage b'abanyamurenge ivuga yuko igamije ngo kuba yerekana yuko ikibazo ngo cy'intambara ndetse inagirira impuhwe bamwe mu banyamurenge. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru uko yaba ubutegetsi bw'Kinshasa bwaje kuba bugenda bubigarukaho 5 kuri 5. Ndaza kuva ahangaha kandi mpite nyarukira n'ubundi ni inkuru ibabaje cyane, ni hano mu gihugu cya Uganda, aho umugabo yishe abana 4 abateye ibyuma. N'abana bicuke nyaboneka, ngira ngo uyu Kennedy Rugaba, umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cya Uganda, yaje guhita musabira ibihano. Isi ibihano yamusabiye ni ibihe? Ni inkuru ibabaje cyane, uraza kuba ugenda umenya impamvu uyu mugabo yishe aba bana, nayo tugiye gufitiye 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku gisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda rwaburiye ko rwabwiye igihugu cya Mozambique yuko nyuma y'inkunga bari kugenda bahagarika imiryango mpuzamahanga ndetse na bimwe mu bihugu, hakaba hari ibihugu bimwe byemera yuko iyi nkunga yahabwaga ingabo z'u Rwanda ziri hano i Cabo Delgado, cyane cyane hano mu gihugu cya Mozambique, ziri kugarura amahoro, ko yakomeza, ibindi bikavuga ko igomba guhagarara. Ibi biri kugenda bikurikirana n'ibihano bikomeje kuba bigenda bifatirwa ingabo z'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kubera kurushinja gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za MA23. Ibyo bihugu ni ibihe? U Rwanda ni ibiki rwavuze muri ibingibi? Byose mbigufitiye hano 5 kuri 5 mu makuru yacu. Ndaza no kuba ngenda ngaruka ku nama y'abaminisitiri yaje kuba igenda ihereza Theosie Badege wahoze ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda
baza kuba bagenda bamuha imirimo mishya. Ni iyihe bamuhaye? Byose mbigufitiye hano 5 kuri 5. Nyaboneka rero kanda like, ngira ngo mbere yuko kanda nkubwira ngo kanda subscribe. Biba bigoye nyaboneka nimba ugeze hano areba ikiganiro ariko ukande like, ubundi like bibaye ubundi Google ikaduha recommendation. Nago ndi bwizimbe mu magambo rikamite nihuta cyane. Nizere ko nyaboneka wowe udukurikiye wakanze like na subscribe, ubundi tukajya tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni imiripuko, ni imiriro ikomeye cyane kuva muri iki gitondo, kuva ku munsi w'ejo nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba za MA23 n'abawazarendo bafatanyije na coalition y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Chombombo. Ahanga muri Chombombo, aha ni hamwe mu midugudu ya Bikari ndetse na Kudepote na Nyarugasha ndetse na Kusisa iherereye mu mutwe wa Zilalo wagenzurwaga n'abasirikare b'abawazarendo ku mugoroba wo ku itariki ya 2, ubwo ni ku munsi w'ejo ku wa 4 itariki ya 2, bityo ukaba ugabanyiramo imijyi ya Shange ndetse na Bishaka. Hano muri Shange rero ati byagenze gute? Hano muri Shange haje kuba hagenda habera urugamba rw'injyana muntu. Hano muri Shange ubwo umutwe w'inyeshyamba za MA23 wageragezaga kuba wagenda wataka muri utu duce twose, wageze hano muri Shange uhura n'ikibatsi gikomeye cyane. Cyari ikibatsi cy'ingabo z'abarundi zifatanyije n'abawazarendo n'abacashuro. Ariko andi makuru akaba avuga ko hano muri Shange nta basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bahari. Nkuko tubikesha imboni yacu ikabitwemereza ko hano muri Shange hari abarwanyi b'igisirikare cya FDNB bwo n'igisirikare cy'abarundi bafatanya n'abawazarendo ndetse na bamwe bo bacashuro b'abanyaromania bari gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23. Ibi bikaba bihura no kuba iyi Shange cyane cyane umutwe w'inyeshyamba za MA23 zarashatse kuba zagenda ziyigarura kuva ku munsi w'ejo, ndetse zikaba zaranagiye ziherekeza imbunda ziremereye. Ariko amakuru ahari akaba avuga ko imbunda yabo yari ihari ya BM Fontini byaje kuba igenda itwikwa n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi nyuma yaho bari bakoresheje ngo imbunda za mota, nkuko amakuru aturuka muri aka gace akomeza kuba agenda abitangaza. Ni mu gihe ahandi haje kubera urugamba rwaje no kuba rugenda rutakazamo abasirikare bagera kuri 6 b'abawazarendo ndetse n'abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cy'umutwe wa MA23. Hano ni muri Bishaka. Iyi Bishaka ni imwe mu mirwano ikomeye cyane, ni kamwe mu duce twabereyemo imirwano myinshi cyane, kuko amakuru atugera havuga ko hano nibura amasaha agera kuri 4 yose yabereye imirwano hano muri Bishaka, kandi humvikanaga ibiturika biremereye kandi abaturage bari muri aka gace ka Bishaka bakaba bakomeza batangaza yuko bavuye mu byabo babasha kuba bagenda bahunga kubera imirwano yari ihari ikomeye cyane. Ariko aka gace bakaba bavuga ko nta murwanyi n'umwe w'inyeshyamba za MA23 uri kuhagaragara, ahubwo ngo bari kuhabona abarwanyi b'igisirikare cya FDNB n'abawazarendo, dore ko bavuga ko ahangaha mw'ibi bice byose kuva iyi mirwano yaba nta basirikare ba FARDC bigize bagaragara ahangaha. Iyi rero ikaba ari intambara ikomeye yanavuzwe umunsi wose ku misozi ya Kaziba, kuko ahangaha muri Kaziba amakuru ahari akaba avuga ko ubwo umutwe wa MA23 wazaga kuva hano muri Shange ndetse na Bishaka ukerekeza hano mu misozi ya Kaziba, Mwimanyi na Rugenege ndetse na Mugungwa ireba umujyi wa Rumbishi, ukuri munsi y'inyeshyamba za MA23. Ahangaha
uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zivuye muri aka gace zabashije guhita zijya kurwana hano kuri Kaziba, Mwimanyi na Rugenege ndetse na Mugungwa, aho aka gace kose bari kugakotorora. Ariko nanone amakuru akaba yemeza ko bari kurwana berekeza hano ku mujyi wa Rumbishi. Akaba ari umujyi uri strategy cyane, ndetse ngo ukaba ari nawo mujyi ubasha kuba wagenda ugaburira utu duce ndetse n'iyi misozi twagiye tuvuga, cyane cyane ku baturage. Ibi kaba nimwe muri strategy ziri gukoreshwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko ngo nizibasha kuba zagenda zifata uyu mujyi wa Rumbishi, biraza kugora ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri hano muri za Shange, ndetse n'abishaka kuba zabasha kubona uburyo bwa reinforcement ndetse n'ibiribwa cyane. Bityo rero ugasanga ari imwe muri strategy uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zagiye zikoresha kugira ngo zibashe kuba zagenda zinjira muri uyu mujyi, nkuko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Indi mirwano kandi ngo yatumye abaturage bashange bimuka bajya mu misozi ya Byonde ireba umujyi wa Numbi, nkuko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'abaturage bari muri aka gace. Societe civile ikabivuga yuko abaturage benshi bashange bitewe n'ibiturika byinshi n'imirwano ikomeye cyane yabereye muri iyi misozi, aho umutwe wa M23 washakaga uyu mujyi wa Rumbishi wazaga kuba ugenda wataka abawazarendo ndetse n'ingabo z'Abarundi na FARDC, dore ko aka gace aho bitandukaniye ariho hari bimwe mu birindiro bya FARDC bikomeye cyane. Ariko nanone makuru atugera akaba avuga ko hano uyu mujyi wa Rumbishi ugiri gukotororwa n'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo bafitemo n'intwaro zikomeye cyane. Bityo rero abaturage bakaba bavuga ko ahangaha urugamba rugikomeye kandi bigifashije kuba nta mahoro yari yahaboneka, kubera ko igihe icyo ari cyo cyose umutwe wa M23 uraza kwataka uyu mujyi wa Rumbishi, nubwo nta masasu yari yagenda avuga. Abaturage bakaba bakomeje guhungira ku bwishi muri Byonde ndetse n'uyu mujyi wa Numbi, nkuko tubikesha imboni yacu iri hano cyane cyane muri Numbi. Nago ahangaha honyine habereye imirwano, indi mirwano ikaba yabereye mu gace ka teritwari ya Rubero. Inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo bavuye mu midugudu wa Katondi kuyu wa kane itariki ya 2 Mata umwaka wa 2023 mu masaha y'ijoro, bimukira by'agateganyo mu gace bita Ibakara nko mu birometero 6 hafi ya Kitsumbiro. Amakuru ahari akaba avuga ko izi nyeshyamba zimutse hano muri teritwari ya Rubero kugira ngo zibashe gufata agasozi ka Kitsumbiro, agasozi kari strategiko cyane cyangwa se kuri tekinike y'imirwano, aho bivuga ko mu bitero byose byaba bafite aka gasozi bigoranye cyane ko abakura hano muri utu dusozi, kubera ko baritegeye uwabasha kuba yagenda bataka wese baba bamubona. Kandi amakuru akaba avuga ko nta na drone yabasha kuba igenda ibataka muri zino drone z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gukoreshwa ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bihura nuko rero bigoranye cyane yuko nyaboneka uyu mutwe watsisimuka muri aka gace. Kubijyanye na Rubango, uyu mudugudu uracyari agace kadafite aho kabogamiye, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 no ku ruhande rw'abawazarendo, dore ko nta mirwano yakabayemo ho akaba hagituje. Mu mudugudu wa Kitsumbiro gusa izi nyeshyamba niho zabashije kuba zigenda zinjira kugira ngo zikomeze gukora irondo, kimwe n'ingabo za wazarendo nazo zikaba ziri mu gice cya Kipesa. Ahangaha imboni yacu ikabivuga ko anytime imirwano iraza gusakiranya umutwe wa M23 hano muri aka gace, kubera ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri gukotora ndetse zigakora n'amarondo hano muri
Kitsumbiro zimukiye. Ni mu gihe hakurya y'ako gace mu gace ka Kipesa nko mu birometero nka 15 uvuye hano muri Kitsumbiro ariho hari abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ndetse na FARDC n'aba bacashuro. Byumvikane yuko igiki ari cyo cyose hakumvikana guturika gukomeye cyane ndetse no gukubitana hagati y'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23 muri aka gace. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nihuta cyane nerekeze ahangaha mu misozi miremire y'Umurenge. Mboneho no kwihanganisha nyaboneka abaturage batakaje babuza amatungo yabo ku itariki ya mbere Mata hari ku munsi wo kuwa gatatu. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri gushinja ingabo z'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda ko bwakoresheje indege ya TB2 zakozwe n'igihugu cya Turukiya mu kwica inka z'abanyamurenge no gusenya amazu no kwica abaturage ngo mu rwego rwo guteza imbere intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rwigaragaza ngo nk'umucunguzi w'abanyamurenge mu ntambara y'ubugizi bwa nabi irimo kubera muri ibi bice byo mu misozi miremire y'Umurenge. U Rwanda kandi ngo rwateye ibisasu ku birindiro bya FARDC mu misozi miremire rukoresheje indege za TB2 za Turukiya zigaruka ku butaka bw'u Rwanda kuko ngo zari zirangije gukora ibikorwa byabyo, ariko nta cyangiritse cyateje usibye ko hari abakomeretse bake nk'uko amakuru menshi akomeza kuba agenda abivuga. Ibi ni ibitero bigaragaza ko nubwo Amerika n'Uburayi byafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda ngo rukomeje kurenga ku masezerano ya Washington rugaba ibitero ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi igihugu cy'u Rwanda ntikigize gihwema kwerekana yuko ibi birego by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidafite ishingiro. Yaba abayobozi b'u Rwanda, yaba perezida w'u Rwanda nawe yakunze kuba agenda yerekana yuko ibi birego by'ubutegetsi bwa Kongo bidafite aho bihuriye n'ukuri, ariko nanone bigahita bikubitana n'ibihano bikomeje kuba bigenda bifatirwa igihugu cy'u Rwanda, nubwo igihugu cy'u Rwanda nacyo gikomeza kuba cyerekana yuko uretse ubwirinzi bwo kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda kitari kandi kitanafite n'ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko biri kuba bigenda bitangazwa. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru u Rwanda rwagize gutya rubwira igihugu cya Mozambique ati nimutagira icyo mukora u Rwanda ruzakura ingabo zarwo mu gihugu cya Mozambique. Igihugu cy'u Rwanda mu myaka yashize nibwo cyagiye gisinyana amasezerano y'igihugu cya Mozambique mu buryo bwo kugarura amahoro muri iki gihugu cya Mozambique. Ngira ngo byagiye bitanga n'umusaruro kuko bimwe mu byihebe byari byaragiye bifata imwe mu mijyi bihohotera abaturage byagiye bibasha kuba byagenda bihashwa n'ingabo z'u Rwanda. Mwibutse ko ingabo z'u Rwanda zatangiye kugera muri Mozambique mu mwaka w'2021. Byumvikane yuko zimaze imyaka 5 ziri ahangaha, ariko umusaruro dore ko n'abaturage benshi b'abanyamozambique bishimira ingabo z'u Rwanda RDF ku musanzu zagiye zitanga hano mu gihugu cya Mozambique. U Rwanda rero rukaba rwatanze umuburo w'uko kohereza ingabo zarwo mu majyaruguru ya Mozambique bishobora guhagarara mu gihe hataboneka uburyo burambye bwo gutera inkunga iki gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda ziri gukorera n'ubundi mu gihugu cya Mozambique. Ni nyuma y'amakuru avuga ko umuryango w'ubumwe bw'i Buraya ashobora guhagarika Burundi inkunga wageneraga ingabo z'u Rwanda RDF mu gihugu cya Mozambique.
umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ubwo yasubizaga ku nkuru zatangajwe n'ibinyamakuru nka Raymond ndetse na The Wall Street Journal kuhagaragara kwihagarikwa ry'inkunga rya UI yashingiraga cyangwa se yahaga igihugu cy'u Rwanda rufite umurongo uhamye wuko ubutumwa bw'Cabo Delgado bushobora gukomeza igihe kirekire hatabayeho gusaranganya inshingano mu buryo bungana. Uyu kandi yanavuze ko ingabo z'u Rwanda zitangira koherezwa muri Mozambique mu mwaka w'ibihumbi 2021. U Rwanda ari rwo rwatanze igice kinini cy'amafaranga akoreshwa muri buriya butumwa bwatangiye bisabwe na guverinoma ya Mozambique mu rwego rwo guhangana n'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na ICC. Yolande Makoro yagize ati u Rwanda ntirwasabye kandi ntiruzasaba indi nkunga iturutse muri Europe Peace Facility. Iki ni ikibazo kigomba gukemurwa na Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda bisaba uburyo burambye bwo kubona inkunga kandi ni inshingano z'igihugu cyakiriye izo ngabo n'abafatanyabikorwa bacyo, by'umwihariko abafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado kugira ngo iyo nkunga iboneke nk'uko byahoze bikorwa. Yolande Makoro kandi yakomeje agira ati nibitaba ibyo u Rwanda rwishimira uruhare rwarwo hamwe n'ingabo za Mozambique mu gutsinda imitwe y'iterabwoba, kurinda abaturage ba Cabo Delgado no gutuma ibikorwa by'ishoramari bisubukurwa hano muri utu duce twari twaragiye tubasha kuba twagenda twigarurirwa n'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Mozambique. Kugeza ubu kandi u Rwanda rufite abasirikare barenga 6,300 mu gihugu cya Mozambique, umubare uruta kure abasirikare bagera ku 2,000 boherejwe bwa mbere mu mwaka w'2021. Makoro yavuze ko kwiyongera k'uyu mubare guterwa nuko ibikorwa byagutse cyane nyuma y'uko ingabo za SADC zivuye muri icyo gihugu mu mwaka w'2024 bigasiga icyuho cy'umutekano muri aka gace. Akaba ariyo mpamvu ingabo z'u Rwanda zagiye ziyongera kuko urumva zavuye ku 2,000 zibasha kuba zigenda zihita zigera ku bihumbi bigera kuri 6,300. Bityo rero bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi byagendaga bitanga inkunga, bimwe bikaba bivuga ko bigomba kuba byazagenda bikomeza cyangwa se bishyigikiye ko iyi nkunga yakomeza kuba yagenda ihabwa igihugu cy'u Rwanda. Ibi bigahita bihura na bimwe mu bihano bikomeza kuba bigenda bifatirwa ingabo z'u Rwanda, aho ingabo z'u Rwanda bagenda bazishinja yuko ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe w'inyeshyamba za MA23. Ibi ni bimwe mu birego igihugu cy'u Rwanda rwose cyakunze kuba kigenda cyerekana ko bidafite ishingiro, kuko nta mpamvu n'imwe babona bakabaye bari hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bihano bigenda bitangwazwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe ndetse n'ibi bihugu byo muri Europe. Nkomeje amakuru yacu kandi muri Uganda umugabo wishe ateye abana ibyuma abana 4 bicuke ari gusabirwa igihano cyo kwicwa. Kuri uyu wa kane itariki ya 2 Mata umwaka wa 2026 ahagana saa 5 za mu gitondo, polisi ya Uganda ikorera mu gace ka K.G.E muri Kampala yatabajwe n'ubuyobozi bw'ishuri rya Euro Childhood Development Program nyuma y'uko hari umuntu wari winjiye muri kiriya kigo agatera ibyuma abana 4 akabica. Mu itangazo kuri X, polisi ya Uganda yavuze ko ukekwa yafashwe kandi impamvu yabimuteye iracyakorwaho iperereza kugira ngo imenyekane.
iryo ni ishuri ryiciweho abana polisi yavuze ko ari Global Early Childhood Development Program riri mu karere ka Makindere mu gihugu cya Uganda no muri Kampala. Umugabo ukekwaho iki cyaha yitwa Okelo Christophe Onyama w'imyaka 39. Polisi ya Uganda ikabivuga ko arimo gukorwaho iperereza mu kugerageza kumenya icyaba cyamuteye kwivugana izi nzirakarengane. Igipolisi cya Uganda kandi cyatangaje ko abana 4 bishwe ari abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umuto akaba yari afite umwaka 1 n'amezi naho umukuru akagira imyaka 2 n'igice. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi Kennedy Rugaba mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ukekwa yafashwe kandi ko bazaharanira ko ahanishwa igihano cy'urupfu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda akaba n'umuyobozi wa UNR Bob Wine Robert Cyaguranya we yehanganishije imiryango yababuze abana babo. Yagize ati njye n'umugore wanjye Beriba twabuze amagambo yo gusobanura ibyabaye ku bana 4 bato ku ishuri ryabo gicuke igabo uyu munsi. Twifatanyije n'ababyeyi babo mu kababaro ko kubura abana babo. Undi wagize icyo avuga ni umunyamakuru w'umunyamideli w'icyamamare mu gihugu cya Uganda Sheila Gashumba. Yagize ati umuntu yica abana 4 b'inzirakarengane hanyuma igihano cye kikaba ari igifungo, ari ugufatwa gusa. Reka tube serious mu mwice. Polisi ya Uganda yihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse nizeza abaturage ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iperereza rikorwe neza kandi ubutabera bugerwe ku bahohotewe ndetse no kuri uyu mugabo waje kuba agenda akora ibi bintu byose kubundi kugira ngo abashe kuba yagenda aryozwa ibi bintu yaje kuba agenda akora. Ni mu gihe kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye yaje kuba igenda iha umwanya umuyobozi mushya Theosi Badege wahoze ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Komiseri of Police Badege Theoneste wigize kuba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yagizwe komiseri mukuru wungirije w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro kuri uyu wa 4 itariki ya 2 Mata umwaka wa 2026 niryo ryemeje ko Badege yahawe ziriya shingano agomba kungiriza C.G.E Evariste Murenzi. Badege yabaye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri 2016 nabwo ubwo yasimburaga kuri izi shingano na ICP Celestine Twahirwa wari ufite izo shingano kuva mu mwaka wa 2014 nawe asimburwa na ICP Damasi Gatare wari ugizwe umuyobozi w'ishami rya Community Policing. Badege muri 2013 nabwo yari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mbere yo kuva kuri uyu mwanya akagirwa umuyobozi mukuru w'urwego rwari rushinzwe ubugenzacyaha muri polisi y'u Rwanda CID. Muri 2018 nibwo SP Theosi Badege yavanywe ku nshingano zo kuvugira polisi y'igihugu ajya gukora muri polisi mpuzamahanga asimburwa na ISP John Jambosco Kabera nawe waje gusimburwa na ISP Boniface Rutikanga muri Kanama mu mwaka wa 2023 ndetse na maginga yangaya uyu ISP Boniface Rutikanga akaba ari we ugikomeje kuba agenda ayobora cyangwa se ari we muvugizi wa polisi y'u Rwanda maginga yangaya. Reka nyaboneka ngushimire nanabonere yo kugenda wifuriza kugira
igitondo cyiza. Ariko nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba ahantu handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye yagezweho, dore ko aba ari amakuru menshi yaba avugwa no mu Rwanda ndetse navugwa hanze y'u Rwanda, akaba ari cyo tugenda tugusaba. Nyaboneka rero reka ngushimire wowe twari turi kumwe, mbonero no kuvuga nti akazi keza kuri mwe muri kwerekeza mu kazi hirya no hino, naha mu kiganiro cyacu gikurikira.